Lusiko lwakadzeni lelisachujwa abantu labanyenti kepha lekusasa lalo limfiliba. Kusukela lomnyaka lophelile baholi bendzabuko nalabachuba letikolo teksoka bebangakavumeleki ukuthi bachubele lusiko ngenxa ye-COVID-19. Bebanelithemba lekuthi batawuvunyelwa ukuthi bachubele lusiko njengoba kucekiswe leminye imbandzela ye-COVID-19 ngelisondvo. Kepha akushongo lutfo ngalendzaba. Lokhu sekulethe kudvumala kute baholi bendzabuko nalabachuba letikolo teksoka. iContralesa nemakhosi onke siyakhala ku-government ukuthi ngathi sekuyinjwayelo ukuthi bangasikhulumisi simakhosi uma bathatha ama-decisions la amatimpilo tethu. iContralesa sikhale kakhulu ngoba nyalo kune ama-province lawa bakhipha tingoma ngabo December isikhathi lesi sehlobo phela. Hoshi Mkwena uthi letinye tifundza sevele tenda emalungiselelo ekuchuba letikolo njengoba lihlobo lusondzela. Lekusenvo iContralesa ibona ngathi sitawuba nemthelela lomubi uma letikolo tingalawulwa. Kune emakhosi kulama province latsinzekako lawa bashaya ingoma ngabo December ngesikhathi sehlobo. Bathi kimi ndabezitha mongameli wethu siyakwatisa ukuthi noma kukhona imvumo o ayikho thina siyachubeka ngokukhipha ingoma njengoba kulisiko lethu sikhipha ingoma noma ngoDecember. Labanye bantfu sebentele tikolo teksoka libhizinisi. Labanye basuko bayashona ngenxa engahanjiswa kahle kwalolu siko. Baholi bendzabuko nakhulumende kumele basebente ngekubambisana ukuthi kuqinisekiswe kuphepha kwalabasuka kuletikolo. Ngingu Eric Lubisi weTindzaba SABC embombela.